Ćao svima, u ovom tutorialu ću vam pokazati kako da skinete i instalirate BSR Screen Recorder. Zašto baš BSR Screen Recorder? Zato što svi imaju starije kompjutere, pa ako na primjer uzmete to, tako da se vidi. Evo. Kad ste ušli unutra, ovo samo skinete i pokrenete ovo. Čekamo samo sad to da se pokrene. Evo, sad će samo malo. On to čita, malo je sad sporije zato što snima. Evo ga sad, da idemo ovdje dozvoli. I sad će se pokrenuti instalacija. Do tada ću ja da stopiram pa ćemo nastaviti. I evo instalacija. Ovdje samo idete koji jezik hoćete. Evo engleski i samo idete ovdje next. Idete ovo yes je idete next. Ovdje možete da izaberete gdje ćete u C ili D. Ja ću u C. I idete install. Do tada ću ja da stopiram pa ćemo vidjeti. I evo nas nazad. Idemo samo ovdje finish. Instalacija se završila. Onda evo je ikonica. Sad ćemo to da pokrenemo. Čekam malo dok on uđe. Pošto sad meni neće nešto da uđe unutra u BSR Screen Recorder 5, ja ću vam objasniti šta trebate da uradite kad uđete unutra. Kad uđete u program unutra, samo jednostavno je sve, samo idete da vam je na full screen, da snimate ceo desktop, pa možete vi da tamo podešavate što god hoćete, lako idete samo next, next. Tamo imate još nešto da podešavate, mikrofon i tako to. I to bi bilo to. Svi možete da snimate ovaj desktop, pa ako vam nešto nije jasno kad uđete unutra, javite se na fanpage, ja ću vam objasniti. Izvinite sad što nije teo da uđe unutra. Biće nešto i o Camtasi.